is looking to come up with a provision which will make it mandatory for every Dorbar Shnong to have 2 women representatives in its executive committee. Talking to reporters after a meeting with a delegation of the Limpung Khadc here on Thursday, Khadc Deputy CEM Pinchngan Lang NCEM said that they will define in the rules to have 2 women members in the EC of the Dorbar Shnongs once the Khadc Administration of Elaka Second Amendment Bill 2023 becomes an act. Yang ini keempat di konsulting ban tha banu penjaan kena benta ban ailat intei ban ya don benta haki Dorbar ini syuan kita ni ai jenguk ke pos benta yang asal tunat bakal ayat bakal alung community kena alung ai tadi ni lesi kan ni kabadang sedang mentak laban dan dijing duna ni pai kata kami sisir pada laban dan itu tak kemut lalu kalau ada ke dijing sedang ni ba hadiah nak buat dan kan dengan dijing duna pada laban amen kat dijing dan kam kat dijingnya tina kalang jungi lawang ba in sa persangkat bala ba di rules bin kam benia nang ba kandon ka benta jungi pentai rajini di berka dipendekam di kam Shnong nak kapor but ngai kan lu hendiat magdon gi bang seng kanthai idon bang seng long kmi di yong to min persang ha di rules making dungi na shai bala kumbu nang ba idon gi Shnong gi balong convenience ka seng kanthai don gi balong convenience ka seng long kmi in sa persang banne ban akomodit nang ba kan ta ayaga ei ka bagi julia harus kata